me come chira mo say aduro no na kum maame no ta ma eso odidi akura Sobolo ena diabetes me se me brother me di na chi na danfo bi ono nso so na adwene wo fam sa akotro so obi akọfa nkokọ be 4000 a obeyen wo mo na brother yi enuru ankokọ ne num nyina wo hwie Sobolo ni gum instead of so obeto aduro e de treating nkokọ no ama nkokọ na atimi adidi anya nuru anoma ya kese no atonye ne sika no odi Sobolo na ni ba ne so na nkokọ ni nyina awu ekum nkokọ ekum mu akum nipa. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, baby. I will be doing check a CMA. I hire Xposed GH. FM Bembros. Patron subscribe. Mama made it to Mpana on Sa Akabi. Dina Asamoah, the gospel musician of Ghana. I evangelist. I Dina Asamoah, the slave evangelist of Jesus Christ. I also Islam Jesus was a dressing in Islam man. And now I can't say me also a point for baby by no hunkophobia. No manim to powder. No people are mono. Say they see. Asara nansan na me kokumase awia no me hwese nipa bebre free tokro bi mu apie wenya daye na me kokumase kwan ya so amasama ho yes obia nim furuban obia bo powder ah wo ma titi lankrisa mu nyina wo mo nim furuban na me say why people can these people? Enipa we mu enipa ben. What people can these people? Enipa we mu enipa ben. Put your hands together. Ani asi wo mu fra sorry bi mu na eba. Okay. Enti mi jira ntana sister na den na mu nyina Asamoah mo ben nyina mu kura bottles na mu kura ayina mu obia na pada no. Pada no ma bonete sana sata wale para bia obetra social media ho boy on the Saturday nya sa pada ni bia okay pada yem fato amede yem fato Saturday no nya sa pada ni bia menyi ni say bia because sata watra sa ni ma watra sa ni ma wo munyina ni mfuruban na me gina me ma driver ni na se ma me na adena munyina mo say a grace pada so what a wow o kwa sore na apon ne de odi apie ni wan fanya mi asemu ampie what a powder we ni nyama somo no mame sa wan nyi nyama asemu ani na pada ya waboi wutu obi kono no wabo a amwo okay pada ya waboi sa wuti obi kono ho ana se sa wuti obi store no wie ade no wabo sa pada we ya forget it ano se ma pa chonyo na atonyum nam se ya mea eya me Dana Asamoah miami obolobo Sobolo ne stay kania de eye the same as akoye okobo boxing Ghana had ya wuti mi chechire adwuma de ne begina ho ma ni sika wo pie fra so no ana afa achire kwaji sika no ni nyina agu yensam se nsuo Ghana ha na ubetimi ahihye adi sika man sore ma to wo mo adwen atawo mo adwen atwe domadi wachi babro chire de wuntumi nya ne saa abro chire wuntumi nya ne saa ahadi obetima to bloggers amomo di wo mo atem se wi obi a wono nkurafo na ni da famo a ka be starting ka we umasoso o ka be start ya chire wo mo Kristo sa wo Canada ho wini Canada ho wo mo ba Yesu din a ayare no mo yare o mo ho beto wo mo se kan wo mo din a edin no o so obeye hiani ma ye be ya adefo enti sofo ni nchira bone ena eku maame no because sofo na nchira ni nsore ma no on nchira ni nsore ma Kristo da bia wode me na we kra de Yesu we isa
dako wa haya na pai abrochira police for abayire no agu asore no mudi amopa amonwe me dokura bia ba bia ni wa magina ka nokura wonyame agya meda eye dan nyame nokura be katantro so eye dan entro ntimi nya nokura so tumi da eye dan nokura ebe katantro so enti mana mu wa Canada ni nyina mu mose mu obia me ehunahuna mo nokura trodo samenko ana me wa ena nyame ahyada Ghana ha de ne de awurade adom madimo so ena awurade awura mu asa akọ Canada obe wura mu enya be 3 days as 4 days ni ena papa e begina ho se ayifo akwantofo ni nyina akora se ka mo nko no mo wo Ghana ha wo mo ko ama no ena awurade se median oboa betene to dian oboa metene to Zane urade from Indian. Me da buru so se dian sore na de achi. So ti azie. Me kam kira mo se. Aduro no na kum maame no. Ta ma esu odididi ekura Sobolo. Ena da bi ti ase me se me brother me di na chi na danfo bi. Ono nso so na adwene wo fam sa akotro so obi akofa nkokọ be 4000 a obeyen wo mo. Na brother yi enura nkokọ ne num nyina wo hwie Sobolo no gum instead of say obeto duro e de treat nkokọ no ama nkokọ na atimi adidi anya nura no maya kese no aton nya ne sika no odi Sobolo na ni ba ne so na nkokọ ne nyina awu ekum nkokọ ekum mu akum nipa na mudi eda bia no mu beja me sema sembusa ne se Canada fo no freye no an wo mu ba social media no so no wo se Sobolo am obi a wawu anyane a kano de nka ba begina ho ba ke kansam kamu bedi atam me de Canada fo ma me dem pa botam wachi mu obi sesana no ena so called pastor here wono de atroti asode a na sore na gu no wono so woya so ano na okoma ne sika so medi matam a obedi matam di na me fa ho ba ni ateni ade me wudi matama me namo a ekova me etetare me ho ana ena nyame asem no ano oden se ne watam ne nsem a be kafa me ho enti me pepa hwe sila obama me ni atitrufo ni abrempofo ena anante ono wati asori the same thing wo ye ya zan eni atro ne niama saa eni odi wura nyame madwerem wo type a no wa invite obi abaso wate odi wura nyame madwenem amen ne na soro na agu fan ene na de nkrofo nsem no okeka nyame asam kura ntimi amoa ne nkrofo nsem prophetess ohima enti nyame ma obi antan obi o na nokura eyeden nokura bepie eye den no kurebe pie opoku Edward aye Sobolo no ne saa niema no onko hospital kura nko check up a osi Sobolo sticker grace powder ene niema modi mse mumu be ko ana muso akunkum mu saa ebe kunkum mo nso so saa ancha mi TV no yebe yi mafiri so na Asamoah bana makodim kakra powder ritual no ye wo hindi mu ceremony a hindi for yom di powder manim me pacho Yesu ba no Bible no himfa no choose ye for powder pepa yanim mimi e Kristo ni enti se ba bia mo ko na Kristo di ana bibia ese bia ese Kristo sam minim se Kristo for the baptism and only the first agreement anyame ni ye say go and baptize your home a ritual cleansing ye cleansing and free bonim na pacho powder no so for the me hwe mu sese a me hwe mu no powder ne ye hindi ye kase hindi a e yo som na wo mu de etikakra mutikakra bi wo ha wo mu esusum niama no wo mu no ye powder ritual na pacho asori na wo ko na powder ritual no ye de ye enu na sese am pese bisa then Asamoah has every right to ask because once you say you are a Christian then Biblia should conform to the Bible. So we ye bibi na sabe ye ntia se bisa ye bisa so a ye nyira ye
powder dey bobo boy anima obi papa professor no the powder bo nanim tunkaka motobi eno salom tika ma hu ma na paso dwane minim se kremezin no person yo se kapka moto koto motobi o se de yan but spiritual meaning of powder ne part say Hinduism abom Christianity anim eti ena se wugina aso dem ye se fa powder bo anima bisa so for ne se mpacho o mie bible no ehemfo na Yesu di powder bo obi anim na powder ne kra se kire ne sen powder no asechire ne sen minim say Asamoah make ko for ba ya me fa me ho wo ya me kra me amaka wie because asori na wo kono you see a high time as Christians we should ask questions so for onye infallible onye obi asabe oye konkon the only nipo e konkon e Yesu Kristo but akoni Yesu fi won ma obia kaka bi won ho ngikan bi won ho enti ene so obegina ho na yese bo powder wo wanim na wontimi mbisa ne enti ese bo a then you are becoming something else. I don't want to mention name because you should be able to know why you are doing this. And then make sure say koye ritual bia. I will tell you the reason why you have to do it. And no kwanko Bible na koye say is it something that conforms to the Bible? If it does not, don't do it. What did I make say? And yes, sabi gidi enti no na jimbie sa ye die kire so dwan na di die kire sa. That is not what we have to do. We are sensible people. People who were born and bred with sense. So let's use our sense. Yankopon man nyansa na nyansa no de man say atumi de dwen yetumi anwen ne na mona powder ne de bobo anim bia na ne akai kakra aha Xposed GHFM bem subscribe share me too man na won saka bi manu asi. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.